buriya umuntu wese gito azanezezwa n'isoni zo muri famiye yabo. Iyo umuntu ashigikiye yuko famiye yabikorwa n'isoni aba ari umubagito. Abantu b'abagabo bagahaguruka bava muri Amerika baraza, uziko noza mbareba nkagira isoni kandi ko ndakiranutse ndi imbere y'Imana, noza mbareba nkagira isoni, ariko nibyo cyangwa ko ndarota sibyo. Barahaguruka kugeza ejo nzantegera amawudi hamwe ngo bageze Bujumbura amafaranga aracikanwa, amaze gucikanwa ngo bakazafata amadeni, bafata andi mafaranga baja guhonga mayimayi zabakiriye buvira ngo baganire nazo, bafata amafaranga 3500 noza nuvo zavuga mu audio ngo y'amadeni kugira ngo baje gushimira guverinoma y'u Burundi kubyo yabakoreye. Wari wabona umugabo uja gushimira umuntu wa viole mushikiwe? Tawo. Wari wabona umuntu uja gushimira umugabo washinze mama wawe icumu mu nda gapfa? Wari wabona umugabo uja gushimira umugabo wamwiciye imzeyi akayitera icumu akakurasira inka igapfa uhaye ukamiro umwana wamarukana kumushimira ngo warakoze kunicira imzeyi? Wari wabona umugabo kuva bavuyeyo nibwo habaye amadrone yamaze ibintu n'abantu iwacu mu Minembwe? Mu bundi buryo biratwereka icari kibajanye. Yego bavandimwe, tubanje gushima Imana rero yaturamukejeho tukaba turi bazima duhumeka, tubishimiye Imana rwose. Cyongeyeho turabiyegereje kuri Ruhanama TV 10, mwari mugize iminsi mubona Ruhanama TV 1, ubu ngubu noneho tugeze kuri TV 10, ubutaha tugeze kuri TV 100. Noneho rero tubishimiye Imana yuko yaturinze. Iyo niyo channel yacu ni ya Ruhanama TV 10, niyo muzajya mukurikiranaho amakuru yacu, ibiganiro byacu byinshi. Turasaba gukora subscribe, abakoze subscribe kuri ya yindi, hari byabayeho byahindutse, ubu ngubu turahangaha kuri iyi ngiyi niyo itubarizwaho. Hanyuma mukore subscribe, ndabisaba inshuti zanje. Bya bindi mwakurikiranye kuri ya yindi, bwabo buhamya, yaba makuru, yaba iby'Imana yaturinze, zaba intambara twaciyemo, zaba iz'umwuka, zaba iz'umubiri, ndabizi yuko nanone muzazibona kuri iyi ngiyi, zizimukira kuri iyi ngiyi. Hanyuma rero turabasaba subscribe, turabasaba comment, turabasaba like, turabasaba share, turabasaba imitekerereze, mubishyire muri comment, mutwungura imitekerereze kugira ngo dukomeze gukora ibyiza bibanogeye kuko musanzwe mubizi yuko tubatumikira. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Hanyuma niyegereje umuvandimwe turi kumwe inyuma ya kamera, Joshua Entertainment, turakwiyegereje kuri channel yacu ngo Imana yo mu ijuru iguha umugisha muvandimwe. Urakoze cyane. Hanyuma dufite ibyo twenda kuganiraho, tugiye gusangira n'umuvandimwe muri kino kiganiro cy'umwanya muto, ariko twababwiye kare episodes nakagaruka ako kantu mukandike, andika yita kusaidia siku zijazo, nakagaruka nindera gakura ni episodes bizogenda bigaruka byose. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Turakwiyegereje mu kiganiro muvandimwe waje. Urakoze cyane, n'abantu bose reka mbasabe mukore subscribe kuri Ruhanama TV 10 kugira ngo mukomeze mubone ibyiza yabateguriye. Reka rero tuganire, n'ubundi biganiro ni bya bindi mwari musanzwe mumenyereye kuri Ruhanama TV 1. Rero kuri Ruhanama TV 10 nta kindi gishasha uretse kuva mu bwiza gusa tuja mu bundi. Rero nibyo mugiye kuba mukurikirana. Reka naje nkwiyegereze waho. Murakoze cyane. Okay, reka twinjire mu kiganiro aho tugiye kuba tuganira n'ubundi ku bijanye n'ubundi n'iby'iwacu, ubwo ndavuga mu misozi miremire y'Imurenge, ibibazo dufite bitugose hirya no hino. Duhere ku ngabo z'u Burundi ziri hariya mu bibogobogo kuri uno munsi, ndetse ubu tunavugana za nyanyagiye ziri kuri Poezero hamwe n'ubundi na coalition bari kumwe ya Wazalendo, FRDC, hakaba P5, hakaba FDLR, hakaba abacanshuro bari hariya bose. Ariko turibaza kuru nk'abaturanyi Abarundi niki bari gushaka Imurenge. Yego, murakoze cyane mwene data.
uhereye aho waruvuze mu makuru dufite tuzi turusire uko ibintu bimeze kugeza kuri ubu uyu munota kugeza kuri point zero hari abarenga 500 b'abasirikare b'abarundi bamaze kurenga bageze kuri point zero abandi benshi bari mu bibogobogo mu bibubembe abandi benshi bambutse baciye ku kivuko cya Rumongi baca bambukira hariya za Baraka bazamuka bibogobogo bava bibogobogo uvuye bibogobogo buriya uramanuka muri Mutambara ugafatura mushasha w'ababembe kiriya kiyaya cyose ukagera kwa Murima uzamuka umuhanda wose urenga hariya kuri point zero mu muhanda werekeza rwitsa ngo kuzero kwa Mikenge nuri umanuka mu Karingi ukukira mu Bidegu ariho kwivuko nje iwacu aho rero niho bageze ariko abo tumaze kumenya nabarenga 500 bageze kuri point zero ariko se ikibazo warubajije ni ikibazo kivuga ngo se abarundi ni bashaka iki imurenge abarundi bashaka iki kubanyamurenge kuri none muri isi dufite iki kintu na kikubwiye muri cya kiganiro cacu ca mbere ninga rwandiko ngira ngo ndo rwandiko muri biri avuga ngo ibi nabikubwiye mbere hari kintu nigeze kukubwira cyitwa Hutu Empire kigikomeje kiza gihindura amazina ubushize nigeze kumva ngira ngo ni Mbayahaga wavuze aravuga ngo bwa mbere ngo haje ngo CNDP ngwirava ngwaza M23 ngwaza M23 kabiri ngwirava naho ico bita Hutu Empire igenda nayiza izana amazina menshi bakoze amarorerwa mu gihugu cy'u Rwanda tunaha pole u Rwanda mu bihe bimeze nk'ibingibi byo kwibuka abatutsi bakorewe genocide ku ngoma ya Habyarimana ese ndiko harye niba ntibeshye mu gihumbi kimwe muri 1994 ni pole cyane bavandimwe ni pole cyane batutsi bene wacu ni pole bwoko bw'Imana ni pole abasigaye bariho bazagera kure bagira na slogan nziza mu gihugu cy'u Rwanda ivuga ngo abantu bibuke biyubaka rero niko kuri abantu nibibuke biyubaka none bamaze gukora ari amarorerwa barambutse bamaze kwambuka ibintu bigenda bihindura ishusho bagezi wacu babiba ideology bayigisha mayi yo kutumara kandi twari tubanye neza n'abapfurero n'ababembe ico gihe basanze hari amahoro tubanye neza bamaze kurenga kuri ibyo ngibyo kwigisha izo ideology bigenda bihindura ishusho bakatwica n'akazi rimwe bakatwica kuwa kabiri bakatwica kuwa gatatu ntibibe intambara bakatwica urujonojono ariko tujuru bisotera rya zina ryitwa umututsi kugeza kuri uyu munota abarundi basubiye kurenga kuri point zero ukibaza ngo ese umunyamurenge aziriki abarundi baziziki umunyamurenge kuri none ejo undi arwandanga ravuze ngo ese ngo abarundi ngo bokenera ngo kuja kumara ngo abanyamurenge ngo kandi ngo babasize ngo mu gihugu cyabo erega bariya bari mu gihugu cyabo barakoze babahaye aho bari ariko bariya bari mu maboko ya Nations Unies bariya ntushobora kubakoraho ubakozeho uba wikururiye ibiremereye ariko gusanga wasigaye iwacu kumwiciririya biroroshe kubidefanda gusumba kudefanda uwaguye mu gihugu cyabo ijambo rigeretseho abarundi nibo batsindiye isoko yo kumara umututsi muri Kongo ngira ngo wategere diskuru ya nyakubahwa president Ndayishimiye yasomeye Kinshasa nimba warayikurikiranye hirya yuko ngira ngo wasomye diskuru zabitakwira ngira ngo n'ubu ngo bari muri kino cya Uvira nabonye yarandu baba muheka bamwuriza imisozi nimba ari yabaye nkamugufi we n'intambwe yo kuzamuka imisozi yabaye nkangufi hirya yuko uzi amadiskuru yagiye atambuka avuga amwe yabambaye haga n'abandi bagenzi babo mu bantu batsindiye isoko yo kumara umututsi mu bantu batsindiye isoko yo kumara abanyamurenge uburundi nibwo number 1 simvuga uburundi ku Burundi ndavuga regime iri ku butegetsi naje ubivuga simbivuga nkufite parti politique mvugira ndabivuga nkaruhanama noneho iyi regime ya president Ndayishimiye imaze gutsindira isoko yo kumara umunyamurenge nubundi yatsindiye isoko y'ibihembo kugira ngo ihembwe ariko nayikora akazi yahawe gukora
niko kuriya cagiye bwa mbere barazamusagera mu bizo ko bararwana nico cagiye boza bavuga mbaye hagaze bavuga ngo ese ni gute ngo kuyoboye ingabo z'u Burundi ari umututsi ngo ashobora kuja kumara abatutsi bene wabo. Ibyo ni cya kintu umuntu azafata agapfukisha abandi ku maso kugira ngo batabona icyo ahayakora. Ni ya rido umuntu ashira ku maso cyangwa ashirese ku muryango kugira ngo umuntu atabona abari mu cyumba. Iyo ni rido. Nuko dukingiriza, nugukingiriza amahanga, nugusobanurira amahanga. None n'amahanga nayo arabyumva arabyemera kubera yuko amahanga ntiyarayobewe ukuri. Ahubwo amahanga nayo yarakeneye gushikira zahabu. Kubera yuko ano mahanga arimo za Amerika n'ibindi bihugu yarakeneye gushikira zahabu kandi kintu gishobora kubasingiriza iyo zahabu ari uko hakomeza kubaho intambara kandi izo ntambara zikagira izina anareba ubundi bwoko bushobora kuresista mu ntambara babona andi moko ni baramufurero bazomurasa umugoro umwe ahunge batarasaccessinga bataragira kuco bifuza batarabona inoro bategereje izo bashaka ubushobozi bashaka muri Kongo babona ko umunyamurenga ari uzobabera isoko yo kumara kandi uzotinda guhunga mu ntambara ariko ko atinda guhunga mu ntambara niko bazobona umwanya uhagije wo gusahura ubutunzi. Noneho babarundi bahinduka inkoni iyo ituma abazungu bashikira ubutunzi mu bundi buryo. Buriya barundi n'ukuboko gusa naho ari ukuboko kwa Amerika cyangwa ku bindi bihugu kugira ngo ibashe gushikira ico ishaka gushikira muri Kongo mu gihe habaye intambara. Nukuvuga ngo iyo kwitwe izina ryo kutumara twebwe nk'abanyamurenge ariko nanone pourvike ibo kuri bo ihinduka ukuboko kubasingiriza ibyo bashaka gushikira. Ukibaza ngo ese abarundi kuri none ninde munyamurenge nk'umunyamurenge wahemukiye Burundi? Ushize nabonye agatogwa saha yisobanura avuga ngo nguyo ngo ibyo ngo ntabizi ngo ibyo bakoze cyagiye bisha abanyamurenge mu Gatumba ariko mureke mbaze kino kintu. Kandi umuntu wegereye mbaye haga azomumbarize konzi ko cyagiye abanyagatumba bafuye ko mbaye haga yabaga mu nzego ko mbaye haga yakoraga ngira ngo ni muri nation zini niba ntibeshe mu bintu bya HCR by'impunzi ariko kuki kuri no munsi agira abo yakiza aza yakiza Nyarugabo kurengera abanyamurenge akakiza wenda Ruberwa akarega Ruberwa kurengera abanyamurenge ese nimba koko mbaye hagagira ishaka ry'abanyamurenge kubera ikatarega agatorwa sawa maze abanyamurenge na Pasiteri Habimana ko babyivugiye Pasiteri Habimana ko social media itazisiba ko yabyivugiye wenyine akavuga ngo nibo bamaze abanyamurenge mu Gatumba ariko kubera uko no munsi arenga akaja kurega Nyarugabo kumuconganisha n'abandi banyamurenge cyangwa agafata undi muntu runaka umunyamurenge akamuteranya n'undi munyamurenge ariko ntafata uwamaze abanyamurenge ngo amurege mu nzego za leta cyangwa handi yogeze ico kirego kugira ngo tumenye yuko koko mbaye haga agira ishaka ryiki ry'abanyamurenge. Iyo agira ishaka ry'abanyamurenge aba yaraturegeye agatorwa sana Pasiteri Habimana ubu mu kwa 8 dufite kuzibuka bacu bashize mu Gatumba mu kwa 8 13 z'ukwa 8 dufite kuzibuka bacu bashize mu Gatumba. Reka dutegereze turebe ku kwa 8 kuzogera byibuze mbaye hagubwa akunda abanyamurenge turebe ko tuzogeza mu kwa 8 hari ikirego ya depoje cyangwa hari uko yabivuze kuri social media kugira ngo turebe ko adufasha kurega agatorwa asabicaranye mu Burundi cyangwa Pasiteri Habimana kugira ngo tumenye kuko mbaye haga abana nande n'abanyamurenge akunda abanyamurenge. Na ibindi byo mbaye haga ni umukozi wa guverinema ushaka umushahara kandi umushahara hembwa nuko hameneka amaraso y'abanyamurenge ndetse agashingira na bamwe mu Kagara bari baje iwiwe kuko bahindutse abahungu basa n'abahungu bambaye haga muri politike akabakorera makwe akabashingira kugira ngo bigaragare ko asa naho ari inshuti y'abanyamurenge ndetse n'abandi bakaja kubwiriza iwe uyo natanga ni sadaka kabaherekeza ariko iriya si sadaka ni bidashoboka ni bidakunda nta n'umunyamurenge wasubiye kuzoja gusengera kwambaye haga utuye mu Burundi ariko kandi kubwisi uburyo isi kiranuye bagume bahasengere. Abarundi nta kindi bashaka iwacu nuko batsindiye isoko yo kutumara batsindiye isoko nyuma yo gutsindira isoko yo kutumara rero bariko barahembwa kandi kugira ngo bahembwe nuko bagaragaza abanyamurenge bapfuye nukuvuga ngo barahemberwa intumbi z'abanyamurenge barahemberwa amaraso y'abanyamurenge bageze muri Noro batangire kwica abatutsi bararaswa barahunga bageze hara baravuga ati n'ubundi no muri sida haracariho ryazina umututsi
ya regime tujuru yahutu impayo yumve nakubwiye niyikomeje rero nijya zina umututsi rikari higwa niho hari abari batsindiye isoko yo kumaraho umututsi usibye ko ngize iminsi mbikubwira twebwe turi ubwoko budashira kandi imanga ntizimarira imana hirya ya none ubwoko bwacu buzicara bwiruhutse kandi buziruhutsa hari abandi nabo barushe kuko imana irebera bose murakoze cyane tukiri aho ngaho tukiri kwibaza ngo abarundi niki bashaka ku banyamurenge mu minsi yashize ubwo we twari duheruka wenda kuba twagorana ibiganiro hashize iminsi ariko haje kuba ikintu cyo agatsiko kabiyisa abaserukira abanyamurenge baje gushimira perezida wa Repubulika y'u Burundi none kuri ubu rero amakuru yaje gukomeza kuja hanze dore yuko nyine nta banga bagira bajayo kumushimira muri kondisiyo zigoye arizo ngiye kukubwiraho hanyuma ugira icyo bivuzeho impamvu mvuze muri kondisiyo zigoye nuko baterateranyije amafaranga babona itike aho numva niho kondisiyo zigoye mpankubwira babone amafaranga bazagenda bahonga bahabaza rendo kuko bambutse bavuye gushimira Neva perezida w'u Burundi barambuka mu Ibuvira hariya ayo bagiye bahonga mu gihugu cabo kwa se Gisekedi nkuko bayivuga ayo urumva ayo bagiye batanga mu nzego za hariya z'ubuyobozi bwa Uvira nayo bahaye perezida n'amafaranga bagiye baterateranya ndetse kuri uno munsi bikaba byaravuyemo ideni ribaremereye kandi atari ryinshi rero nizo kondisiyo zigoye ibafite ideni $2,500 ayo ni amafaranga umugabo umwe yokura mu mufuka wiwe agatanga ariko rero muri izo kondisiyo zibagoye gutya babemera bafata amadeni baja gushimira uhamara abanyamurenge ariho twahereye ku kibazo cya mbere twibaza ko barashaka iki muri Kongo kuri aba banyamurenge rero kuri aka gatsiko kiyisa abaserukira abanyamurenge urabavuga hiki guhaguruka muri izo kondisiyo bakaja gushimira umwicanyi bataza batanga n'imisanzu ifasha ababyeyi babo bari kwicwa n'inzara muri gakondo urabivuga iki ngira ngo n'iriya groupe ya BGA ni nguko yakagara nyine niko kagara nibo bagambanyi b'ubwoko bariya bagabo baduhindukiye urukozasoni ariko iyo ni analize yanje nk'umugabo w'umunyamurenge uzi ibibazo by'ubwoko bwacu nk'uwabaye muri ziriya ntambara ruguru uzi ukuntu ubwoko bwacu bushira nk'uwabaye muri ziriya ntambara za ruguru wabonye aho amatungo yacu ashira nk'uwarashwe n'umwe mu banzi b'ubwoko bwacu nje uguhagaze imbere warashwe nabo umuntu w'umugabo akikora agaturuka muri Amerika ubushize twakoze ikiganiro tubabwira ngo ariko koko umuntu yohaguruka ku kintu cyose kigaragara gisa n'igishaka gusenya abi wabo buriya umuntu wese gito azanezezwa n'isoni zo muri famiye yabo iyo umuntu ashigikiye yuko famiye yabikorwa n'isoni aba ari umubagito abantu b'abagabo bagahaguruka bava muri Amerika baraza uzi ko noza mbareba nkagira isoni kandi uko ndakiranutse ndi imbere y'Imana noza mbareba nkagira isoni ariko nibyo cyangwa ko ndarota sibyo barahaguruka kugeza ejo bundi ntegera amaudio amwe ngo bageze Bujumbura amafaranga aracikanwa amaze gucikanwa ngo bakazafata amadeni bafata andi mafaranga baja guhonga mayimayi zabakiriye Buvira ngo baganire nazo bafata amafaranga 3,500 noza nuva bazavuga mu audio ngo
y'amadeni kugira ngo baje gushimira guverinoma y'u Burundi kubyo yabakoreye. Wari wabona umugabo uja gushimira umuntu wa viole mushikiwe? Taho. Wari wabona umuntu uja gushimira umugabo washinze mama wawe icumu mu nda agapfa? Wari wabona umugabo uja gushimira umugabo wamwiciye imzeyi akayitera icumu akakurasira inka igapfa, uhaye ukamiro umwana wamarukaje kumushimira ngo warakoze kunicira imzeyi? Wari wabona umugabo kuva bavuyeyo nibwo habaye amadrone yamaze ibintu n'abantu iwacu mu Minembwe? Mu bundi buryo biratwereka icari kibajanye, kuko ganyuma yo kuvayo kwabo niho habaye ibintu bitero by'amadrone byamaza biwacu ninga. None natangaje bo bazavuga ngo se kuriya ngo ziriya ngo ni za drone ngo zirazirasi iwacu, ntiboreka kubipfobya kuko misiyo yabo yabaye resi. Bagiye guhagurutsa amadrone, none amadrone yamaza abantu, ntiboreka kubipfobya kugira ngo bireke kwitwa ko nta madrone ahaye amara abantu. Ori icari kibajanye bo barakizi, baragikoze baragisoje, barashitse bahangura ibyo amadrone ahagurukira hariya aja kurasi iwacu barabyuzuza. Imana itazihumiriza iradufasha. Wa munsi abasirikwi nabonye Bujumbura hari ibintu bihaye biturika, nimba ari amurari yavuye muri bari mu Bubirigi yahiye yarakamuha ni kuri Kamuha iriya yo kumusaga. Imana iradufasha muri bimwe mu manama yari yuzuye n'ibikoresho bizamuka iwacu birimo bari abacancuro bayobora ari amadrone y'iwacu bihira hariya, kuko Imana yacu itazihumiriza izitureberera iteka ryose. Wari wabona mwana wa data umuntu yo viola mama wawe, permete kubivuga, agakorera mama wawe violence, warangiza ugahagurukaje kumushimira umuntu akaviola mushiki wawe, umuntu akica muri umuna wawe urubozo? Wabonye ejo bundi wa munsi abarundi barenze, wabonye wa mugabo batemaguye ari haje mu bijabo, umugabo woze uvuga ibirondo by'inka, avuga amazina y'inka, abarundi bakamufata bakamutemagura, basanze mu nka aragiye inka ziwe atakuye mu Burundi, atagabiwe n'umurundi, atashumbushijwe n'umurundi, ariko yagera hariya bakamufata bakamutemagura. Ico conyine kikwereka ikigenza abarundi iwacu iriya regime. Nivuga abarundi, simvuga abarundi bose, ndavuga igisirikare cyangwa se iriya regime iri ku butegetsi mu gihugu cabo. Ibyo bikwereka ikibagenza iwacu icaricho, kubera ko twebwe nta muntu uhagurutse ngo aje mu Burundi kugirira Burundi nabi, nta munyamurenge ugira ideni ryo Burundi, nta munyamurenge wahemukiye u Burundi. Kubera iki? Ahubwo dore abantu usama robo mwana wa data, iyaza kuba ngo ni robo, irobo iyo baritumye ku birometero 5 naho niho risha byageraho ngaho rigakubanuka, ariko ababikora bafite ubwenge. Eske reka mbaze abayobozi na nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, iwe iya bitekereje niya bireba, nta buhemu abona akorera ubwoko bw'abanyamurenge mu buryo yo kwanga ibyo bihembo, akavuga ngo bino bihembo sinemeye kubihembwa, ariko noye kumara ubuzima bw'abantu babayinosa batagira urubanza, batagira ijambo na rimwe. Ejo bundi n'ubishashatse kuvuga na pasiteri Mucungaje Mbayahaga, baravuga ngo kubaraja ngo kurwanya ngo n'u Rwanda kuri abahe barwanya n'u Rwanda. None munsi ko baravuga ko ari rwo barwana. None se kubaze u Rwanda ko u Rwanda rufite imipaka nzi igera muri 3 n'u Burundi. Nzu umupaka wa Kirundo, kamenya umupaka wa Kanyaru, kamenya ura umupaka wambukira hariya haja mu Kibitoki cya Rugombo uriya wo kuruhwa. Iyo yose ni imipaka ija mu Rwanda. None umuntu yokenera kuja mu Rwanda turutse mu Burundi akambukira akavimvira agaca Buvira akarenga mu Minembwe. Mu Minembwe hari umupaka winjira mu Rwanda. Eske bashatse u Rwanda bararubura kugira ngo baje kururasira mu Minembwe, cyangwa barangije u Rwanda mu banyamurenge? Murakoze cyane. Burundi kubwire ikintu kimwe kibagenza, bagenzwa n'ibihembo, kandi ibihembo na amaraso y'abanyamurenge, batayamenye ntibohembwa, bayamenye barahembwa. Abashuka nyakubahwa perezida wa Kongo Felix Tshisekedi bamubwiye yuko solution imwe ari ukumaraho izina umututsi. Imanga ntizimarira Imana turi ubwoko budashira. Umuti wabyo iyo Gisegeta aje kuwumenya, umwanditsi yananditse ngo iyo tuza kuba muza kuba abanyabwenge ngo kwitaye ku iherezo ryanyu. Iyo Gisegeta aza kumenya ubwenge yo kwanze
kuja busandi mahanga ngo aje kuyashakisha umutekano wacu agashakisha umutekano w'igihugu cye mu ma resolution pacifique de conflit mu ma reconciliation mu kumaraho imitwe ya mayima yitwaje ibigwanisho kuko twente turahararirwa niyo banavuga ngo turarwana twente twirwanaho abantu bazosobanukirwa itandukaniro ryo kurwana no kwirwanaho. Hari ico bita legitime defense, iyo umuntu aguteye wirwanaho. Iyo byitwa kurwana ni nkuko umuntu haguruka kaja gutera, bariya nibo barwana baza kuturwanya twe tukirwanaho. Eske regime y'u Burundi, igihugu cy'u Burundi nta buhemu kirimo kibona gikorera ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, nta kuturimbura, nta kutuderasina, ntibanyuzwe n'icabereye iwabo, ntibanyuzwe n'amaraso yamenetse mu Gatumba, ntibanyuzwe n'ibyo Pasiteri Habimana na regime ya Gatorwasa iriya parti politique yabo ibyo bakoze, amaraso yamenetse mu Gatumba ntiyabanyuze. Baracakeneye andi maraso ava mu mibiri y'abanyamurenge kugira ngo bakunde bagere kuco bifuza. Nyabuna regime y'u Burundi nimugarukiriza aho ngaho, turacakeneye kubaho kandi dufite uburenganzira bwo kubaho. Murakoze cyane. Ibiganiro byacu n'ubundi twababwiye yuko ari episode ku yindi arakagaruka. Reka kuri ino nshuro tube dusoreje hano, n'ubundi ni byinshi twari gukomeza kuganira, ariko mutwemerere abadukurikiye dusoreze hano. Nimba hari message watangaho uhita unasoza. Yego, reka dusoreze kuri iyi message. N'ubundi niyo mpora mbwira ubwoko bwacu. Hari ico bita mu Burundi, hari televiziyo bagaza bita ngo ni Nderagakura. Nta ikintu cyose kivuka ari gito kigakura kikagera mu zabukuru, kikagira ubwenge, kigakora, kikagira ibikorwa. Ndingingira abasore b'abanyamurenge gutabara batizigama. Ndingingira abagabo b'abanyamurenge gutabara batizigama. Ndingingira baza batanga imisanzu kuyitanga tutizigama, kuko bigeze ntaco muhaye muhisha. Mutanga imisanzu nitubona tugura imbunde tuzigure twirwaneho, mutanga imisanzu nitubona tugura amasasu tuyagure turase yaduye, kuko ibintu bigweze bikwiye kwerurwa bikaja ku mugaragaro, kuko n'umwanzo turasa nta turasa yihisha. N'amahanga yakagombye kudutabara nta dutabara kandi hayabona ko tuhaye turimbuka. Uko bisa rero dukwiye kwirwanaho, ntituzonageza kuwa nyuma. Wavuze ngo tuzogeza ku mutonyi wa nyuma yabivuze neza, ariko nje uko mbabwiye ntituzogeza ku wa nyuma, tuzotsinda no rugamba kandi tuzorutsinda tutageze ku wa nyuma. Tuzorwana dutsinde. Ejo bundi haruwampa magayega none mu Kagara wawe ngo se biri andi mu kuvuga ngo tuzorwana, ntituzorwana twaratangiye. Ahubwo urugamba rugeze hagati, rugeze mu mahina, kandi tuzorutsinda. Niko umusaza yanavuze, kandi tuzorutsindana ishema. Umusore wese w'umunyamurenga hari ndabakangurira gutabara. Hari wavuze ngo se ngo baravuze ngo u Rwanda ngo korora dutabara, turarubonye se, turarubonye. Iyo abari bavuze ngo ruraje arije ubaje imbere kamayira yose yo mu bijabo na he, iyo barwari rubona, iyo bahari habonetse Amerika, hakaboneka u Rwanda, hakaboneka Bangladesh, hakaboneka Komoro, hakaboneka n'ibisasu Iraq isigaranye byo gutera muri ntuze mu rugamba rwabo na Israeli, bakabidutiza tukazobishura twara urugamba rwarashize, bakadutiza kuri biriya bisasu. Tuzorurwana tururwana amashata hambiriye mu nda, kuzogeza dusoje gusa. Ntiyagira umuntu, mureke mbabwire bwoko bwacu, mwirinde kugira amacakubiri, mwirinde gutandukana, mwirinde kwiremamo ibice. Mureke dusenga Imana, dukunda Imana, nitumara dukundane. Mureke kwiremamo ibice kugira ngo urugamba tuzorutsindane 6. Ikibazo gikomeye ni umunsi tuzotsinda urugamba, naco nzambona kizontera agahinda. Umunsi tuzotsinda urugamba hakagira umugabo w'umunyamurenge uzogira isoni zo kurema isoko ari kumwe n'abandi biwacu, akazogira umugabo w'umunyamurenge uzotinya kuja gukoshanya iwawe bitewe nuko karabona ko naza kubaza, uzomwangira umwana bitewe n'uburyo yahemukiye ubwoko, uvuga ngo sinzoshingirana na runaka kubera ubuhemu yagize. Mwabwoko mugire tubumwe, dukundane, isoni zacu zibi zacu twese, kwicwa kwacu tugusangire no gukira kwacu tugusangire. Hirya yejo hatazogira uwacu uzogira isoni z'amahoro bagenzi be bakoze. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha bwoko bwacu.